Om Swastiastu. Suksema atarang titiang majeng ring pengeter acara. Antu galasane sampun kepaija ring pedebekan titiang. Pini hajeng mantu ring idadane sane sutresna ring basa aksara sastra Bali. Mustikane pisan majeng ring para penureksa sane kusumayang titiang. Sedurung titiang matur lugrayang titiang aturang suksemaning mana ring ide hyang para mekawi. Duaning sangkaning asung kerta wareng grahan ide presida titiang mapadu dana sarang ide daning sinamian. Ring galah sane becek puniki pidartu sana jaga atur uning ayang titiang memurdu kautaman hidup ring pantaraning melajah online. Ide daning sareng sami sane wangi yang titiang. Jening pacang mosang indik parayuana ring up jagatis kadimakin sane kawatasin antuk galah genah tur sarana. Pastikan ada sang indiki punika patut pikayunin antuk kayun sane kaning suci nirmala manutin tatua ketatuan agama Hindu. Kawentenan up jagat sane sayan wayahang pasti kesampun kahanan jagat Bali inggian ring parilaksana opina wiweka miwah sane tiosan sayan mawah panglima ipun punika sami patut ditenin. Antuk punika idadani ring galah sane becek puniki malik titiang nangiang atur asa pun napi pidap-dap sane patut kemargiang oleh para yuwanani rikalung kuhang pemargin melajah online puniki mangda dados sisya utama. Idadane sareng sami sane wangiang titiang pinaka sisya sane utama patut kedasarin antuk starta ngerah sasuluh widya sane becik pandemi COVID-19 kawasan sane ngerebedain maka sami jagat mangkit maka sami sektor-sektor keni iusan luwiri sekolah perkantoran miwah sektor pariwisata sane pini utama indeks sekolah sane sampun suwe ngelaksana yang pemargin pepelajahan sane ke sekolah sane mangkin kuatasen antuk sane ke baus daring ini ke punika make ngawinang pikawat sane durung wenten penepasnya nih. Saking indeke punika pinaka sisya utawi para yuwana sane meduwe wiweka ngiring wigunayang anduk nimpangin becek kelawan kawan waluyane suluk rikala kepetengan wastu sida nyinayang iwang patute punika yan urip tanpa sastra nirdon ring jagati. Iraga pinaka para yuwana Bali indeke punika angin pratiwimba nampak korepane punika mangga sida pelapan. Sampunang nengen-nengen korepang hidup puniki antuk widya utama. Lanturang pemargi punika ngantos ketanggu. Wastu puput tur mayasa becik. Iraga sepatutnya ninden sane sampun ketah ke bos. Masa muda adalah masa belajar. Sapunika ketahi mangkin. Puniki masuk semua iraga sarang sami para anom-anomi mangda telap mula di keweruhan. Mapan urip masarino manusia tan binaluir patapan ambungan ring sajaroning alit. Wimuda kadi makin ke bos mempeng tajab mangan ngedepang widya sastra. Yang sampun wayah wastu sida dados kekerep maka pengayon jagat. Iraga para yuwana sarang sami punika angin pratiwimba mangga presida pelapan sampunang obah melajah mula di keweruhan. Inggih idadane sarang sami sane wangiang titiang malia pisan titiang mapinunas ripet pradu wenten sane muda antuk gogodan sane nenten becek indik muputang pemargi mas sekolah titiang nunas mangda kakaunang wiwekane punika ngiring sarang sami mau sang becek mangda iraga sarang sami merados jatma maduwe wiweka sane utama. Inggih idadane sarang sami sane wangiang titiang pinaka pangringkes pidartan saking titiang inggih punika kepertama ngiring sarang sami paparidap-dap tur ngukuhang karena keweruhan antuk melajah raga sane pinih becik
keping kali. Ngiring sutindi ning dihin ko taman idep rem pantaran ning melajah online untuk ngukuhang idep sane mawi guna utama. Inggih, idane sareng sami sane kusumayang titiang. Wantah asa punika mungguin atur pidartan saking titiang. Mogi-mogi wenten pikenoh nyani. Tios ring punika menawi wenten atur titiang sane nenten munggah ri sejeroning kain. Titiang melungsur gang rene sinampura. Pinaka pemuput atur titiang ngaturang parama santi. Om Santi, 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 Om.